sé bhar maitheisteach an sugadtí Páirc Naomh Tiernach I glónóis tá tránóna áling ar fad ansá agus sin ag súl go mór le cluiche Ceannais na mBan ar dúis agus dún nGall agus Ard Mhacha le chéile ríist bhí Ard Caibhlead Atra an nora bhí an breise tastála go deire ach an lámh an uachtar ag Ard Mhacha cé chrucha Craobh na bliana seo sin íon ceistetá le freigar tránóna. Bhfuil deis a gcuinge súla chaf chun ceangar ar na fórna bheith dul chun Páirc tránóna agus tosnóid ar dúis le Ard Mhacha. Tá go dain éon ahrúháin déanta ag Ard Mhacha agus é sin ón cluiche Tighearnach a bhí acu cluiche Ceannais na srathe agus é sin in san I meas na gosantóirí agus Grace Ferguson istigh in ionad Louise Kenny in san lína lethúil. Caroline O'Hanlon agus Niamh Coleman a thosnóigh go Lár Páirc a Ard Mhacha tránóna agus tá tosa amach taithín na mblianta cosisiún lá an obair na scórna aimsú Ard Mhacha, Machan agus an lán tosí Niamh Henderson contúirteach agus príomhscórálí na fórneistigh sa Cúige cahabh ihre cútig ó bhéilátha an airgid sin í Niamh riil. An son ar an gúnangáil tá rá ahrú déanta ag an manistóir nua mbliana sin é James Daly ón cluiche Tighearnach bhí acu agus sin cailúnta gona chorcaí roinnfá seachtaí ó hin. An chéad ahrú sin na measc an lína lán cúil agus Abigail Temple Asócú istigh ben Cheann Mhichúil agus an tarhfuil déanta Lár Páirc le Uladh Peil sig ón gglochan lia. An bhirt nach mé go tosnú ná Rihanna McColgan agus Eva Gallagher. Si Roisin Rogers atá mar chaptéin go dún nGall le Lár Páirc ó Naomh Maríachtar na Rossan agus tosathe den sco chuma. Ahra go leor agus roinntíad an nachfuil ar fáil ach siad na himreoirí atá ann Niamh Peil, Katie Dowds, Mia Bennett Anna Contúirteach agus Suzanne White stig sa Cúige fuair si cúlín an cóscór ag deire seascanómad an ora. Se fiach an sá tá an tráthnóna áling ar fad I glúnóis agus sin ag súl go mór leis an cluiche Ceannais sa an réiteoir sin é fear chúnta an dún ag prepáil son agus caint Gavin Finnegan ón riocht agus ní fad inis nach go méid parád na fórna agus é sin le tosnú inis I glúnóis taobhhirt an fibre agus slua ag bailú isteach de réir chéile ansá le 8 mbliana nús an dá iarrainn seo an Craobh Uladh agus tá si tréis idir roinnt atra ceirmh an taobh agus bhfuil dína rá bhfuil Ard Mhacha tachtasteach mar rán na núdar an sa tránóna ach in áiríre deachar rá nuair chasan na fórna seo gona bhí chéile agus anihans go méid dún nGall láidir in san nóíocht ag go deire. Cíbhann an son rointas na himreoirí atá ollamhú de gún nGall an son tá Niamh Peil agus taobhhirt de siú Jodie McFadden ón Tarman clubbanna láidre pelle. I fécinn stochar mbliana bhí an dáthaobh bhfuil cúig Ard Mhacha go dtí cluiche Ceannais na srathe I roing a héana ríist ach caiilidir gona chiaí in áíre lá go raibh na ciaí go bhadrómha an tránóna áirithe sin agus an son ar déhheile de gún nGall iad son dar nó ag immert a roing a dó agus Iad sásta is dócha tríd is tríd áta chamád I roing a dód an bhíonn se cúng bhí gábhú acu, trí cóscóir go dainn agus chailidir gá cluiche agus an dá cheann na chailidir I gcuine na gaiileh agus chorcaí an dáthaobh a bhíonn san cluiche Ceannais Mhacha. Agus is dócha ceannas an dachtaí is mó beidir ag dún nGall ná go bhfuil beagnach 6 seachtaí ón cluiche Tighearnach a bhí acu sé sin na gcuine chorcaí I méileatha na Ceannais agus beis de chuir na ceisnar ar hain conas sin is dócha bheith geart agus réig a gcóir an túsan seo. Clé breis ag Ard Mhacha agus iad ag immert cluiche Ceannais na srathe roing a héana agus bhfuil iad a prepáil ar nó roinnt imreoirí caiilte ag dún nGall mbliana agus tá mé is suoinmh ar leithéidí Niamh McLaughlin agus Katie Hearn, Tara Hegarty agus Amy Peil Carr nachfuil Páirc go mbliana ach é sin ráte tá néanaar ógáinach tógaisteach ag James Daly an banisteoir leithéidí Rihanna McColgan, Ciara McGarvey agus Eva Walsh agus Líse Ryan tá siad son anna éifeachtach mar hespáidir I ri an comórta srathe. Se dína taketeach go brá lucht ar nó beag na fearmh le chéile níos déanaí agus an 29,000 ticéad ar fad geall a bheith díaltan sa beag an ád lán go bar béil I Páirc Naomh Tiernach ar bail agus slua deas taketeach dí Craobh na mBan hena fé mar a bhí na himreoirí ag iarraigh go raach na seachtain go dtiuchach daonaisteach go luach chun an cluiche seo dhéiscint mar becercamach Ard Caibhlead idir an dáthaobh seo a bhí cócóngairt le chéile le blianta beaga an hús. Se mar dermse Ard Mhacha mar raibhann an údar ach nuair chasan siad le dún nGall deachar a rá cé a thabharfadh an creachlótha. Se an chéad Craobh Cúige I mbliana agus bhfuil tá haing ag súl le hard cluiche ansá tráthnóna áling an Páirc ar aus an down obair mhór déanta
chun éibh in crut chomad an Cluiche seo agus mar derm sin ní liúr agus braínín báistíon tá glúnó Tráchtaire an Green an úsáring agus leona Cúige beag beidir a séide ach ní chuir sé isteach ná amach ar cuasaí na focail Tiernach an son ag Roisin Rogers ag MP ar chuid Coimorthirí a bheith réigón tús agus beidir fán díaltais a bhaint amach an caiiliúnt an ord ar nó Cluain déanaach ag níomh riil an na secondí Tiernach a thugann sued Ard Mhacha an ora agus well níor an cumar scéil go meach sé có ach bhí go dainnig go dara agus Craobh Uladh tucha leotha. Leis an réiteoir ag iarraidh ceann na honnadathe dul isteach sa seastáin híos fuainge agus go haingeile dul díos na háideacha cearta ón tús budéilis go leor agus blogam isce á tugann tar bord ag an tús Ard Mhacha an son ag gghearcail le chéile chunig mé cúpla seachtain ó hinnéad agus iad ag immert ag gona Fort Láirg a bhíidir go maith tróna sin ach bhí an bú ag na déisiigh agus ó chuine le chuidirdí Cluiche Ceannais na sratha agus fuair an láidir a ríist ar nó Cóibh an istóí ag Ard Mhacha Joe Feeney agus Darnell Parkinson ann le cúpla bliain agus well banistóir nua ag dúna am lína sin é James Daly ach é sin ráide is fearr é ó Ard Mhacha agus tuige sé go maith chunas mar bheith siad sanna dul chun Páirc Seannais. Leis fearr ón riocht gúnta an dún Gavin Finnegan atá mar réiteoir an Seannais agus tá sé beagnach olavanis chun tús a chur le Cluiche Ceannais na mBan fiche cúig an tá agus gachrad Uladh réig ceart le dul agus sin ag súil le caibhlann maith idir dún an nGall agus Ard Mhacha cé seileadh an son dún an nGall agus Roisin Rogers an captain. Well tuga sé tamlín ar an dóthaibh cóirí sort a chéile a ghaimsiú an son agus seach sa láir héin siad ríist an son agus tróna tehantá Evelyn McGinley an Tarman sin taobh sod an Páirc agus round na dimreoirí an son cod Gillespie las má hastín an pass a hart ag deir attention isteach sa Cúige pass Cluiche an son ag dún an nGall ag iarraidh chuirteachtaí Mia Bennett ní raibh léthe agus dint go maith an son ag Clóda me Cambridge ó Clown an teacht amach. Go héh an ach líar fad ach an heistan só ó héh tasaide chuna sé sin chinú an só ibre tríd agus deisianis ag Ard Mhacha Caroline O'Hanlon spás ó sa chóramach ag deir round hat dul dín taobhthailte beáí níos mó spáiste an son ag Ard Mhacha ag an tús díon lán tosaí sin í Naomh Henderson mar choúidir an son á leanú tá Naomh Peil Henderson leis an pass siar an son ag deir aber bha cosanta déint an son ag dún an nGall agus Arnashtí Naomh Coleman taobh só le trí leis ag Grace Ferguson brúthar maith dhéanamh ciisiút Ferguson in fichint an orda Dachar third fé scór go fóil Ibre trasna agus beidir bhfuil slí díreach tríd an láir an son ag Ard Mhacha agus an bhean láir Páirce Caroline O'Hanlon a ríist a caiisiú dul Tighearnach. Nómad go le agus formhór na seileadh ag Ard Mhacha ón tús Coleman a ríist. Brú sin teach an tosaigh agus ag a deir beidir bhfuil deisianis ag Ard Mhacha leis ag tógan ceann son ag taisteal go contorta stig ó bhí deisian son ag Caroline O'Hanlon ach ag a deir clúdach maith Her national son ag dún an nGall ag fine na manaman agus deis ag na conalig teachtamach a ríist. Aber bha dint an son. Katie Dowds, a chuman Meán Míchéal tá pert an son ag iarraidh a stoppa ach go míad de leatha go deir an réiteoir Gavin Finnegan. Agus cílíonn sé sin an kick séir le teachta ag dún an nGall ach beag áthas ar an son cosint an a bhasí céad cúpla nómad ag dún an nGall. Agus well ní léon scór fós ag glúnóise going. Seachún Evelyn McGinley. Ach go fada le Suzanne White os na Calabeaga. Dún an nGall is a glór slí ag an tríd. Brú an son agus ag a deire aon lo ag Ulster an Tiernachs an pass tuga beidir bhfuil leis an son ag a deire. Tá sé chuna bheith fáinach seileadh cumad agus Tighearnach a ríiste McGinley. Má sé an dóthaibh ag socrú an so agus deis teachtaí an son ag Roisin Rogers captain na fórn an so Tráchtaire a chuiristeach go míid leach an son ag ban gún an nGall agus cílíonn sé sin kick séir amach le teacht Ard Mhacha Cluiche. Tá bríomhar taistil fudfad na Páirc go dtí seo ach gan deis scórála tóca ag ceachtardas na fórna go dtí seo seachún inis Ard Mhacha réinithe na Cúige ceannas na clubanna omráiteacha Peile
in Ard Mhacha Ibrahim tríd an son agus déanta go maith sa Cúige ag níomh riil sin an bhean contúirteach seachúlaí agus fethe sa mórta strahan ceantan ag turling tistig ach rééis léite go maith costantóir go nGall agus cát Gillespie ó éhrua a teachta amach a ríis an son beisi brasásta leis an tús ag na costantóirí stig cúpla ansaí ag Ard Mhacha ach dailálta go maith gan cheiste stig an son ag costantóirí go nGall. Trasna go dtí an taobh howlan son ag níomh Peil. Nes Fianna McManaman. Ríist léite go maith ag Ard Mhacha. Gaisi le cuairmach teachta amach an son. Arú déanach déanta an son cosúil gur Megan McCann atá stig ón tús agus inis ibre trí go dtí Grace Ferguson. Spás ó sa cuairmach inis go naíonn teachta amach an níos sloppa. Pas sin gan a bheith úntaach ach ó bhfuil déanamh dír cumad heileistig ag Emily Drws. ó chláirsigh Ard Mhacha agus deisinis chuir na bliana se chatte Tráchtaire an únsaí ríist imthóirí titim an son an Páirc go maith agus go deireadh ag Ard Mhacha Tighearnach amach an son. Is ceir go le nómad caite gan éon scór fós mar conmhil a ríist an chud saoil agus an awl began de Harrington son réitir scuileann fantáiste ag Ard Mhacha gcónaí. Conmhil a ríist pas de Cúige agus deisinis ag Gláithín Machan féhrú an son beag an drathair ar an banéil dus na fearbh níos túisce agus deis inis ag Ard Mhacha an ceann son ag taistealaigh turling san ád contúirte go stig an cúlbára teachta amach brúis stig an son ach déanta go maith cúlbára go nGall sin ag Claire Friel caiilte an tá ceart an son ag dú nGall deachtartíí an fella cumad ach ag a deireadh Evelyn McGinley a déanamh dóhan agus deis scórála eile an son caiilte ag Ard Mhacha. Deachtartíí an dóthaibh an fella cumad an son agus bhfuil bhí seans an son ach stoppathe agus glanta féhéire ag dún nGall agus seachún a ríistíd. Katie Dowds. Bhd an son ag lantosaí Ard Mhacha Niamh Henderson ag Turling Tiernachs son ag Craobh as na gostóireach an pas sin. Annach Ard an lína dír cumadathe leistigh heall an son agus deis ag Ard Mhacha Tráchtaire ríist. Well, bhí cúpla ansaí ach anna bhd ó thaobh cosanta agus oscailtaí an son agus beidir bhfuil deisir cúil an son ag Ard Mhacha agus tá sin neamh sa líontán. Oscailtaí an son agus cúil den chéad sco tóca ag Aoife Mackay agus bhfuil sin túsúnta cíimid a ríis pasáil ó dhuine go duine bhí oscailtaí an son ag a deire neamh sa líontán agus Mackay leis an géad scór cúil go dainn ag cluiche Ceannais na bliana seo tús maith go deire ag Ard Mhacha. Thug sé nómadar ach cínta an son nuair a bhí seileadh cin níorbh rud amháin ar a hainting agus inis Ard Mhacha Tráchtaire ríist. Nadóg sé an son go réitor. Cúlúntaach ag Aoife Mackay. Cóban na Stór an son, Darnell Parkinson a fearisteach ar cuasaí be sé sásta sin. Bhí cúpla ansaí ribh sin ach gan éon scór tóca ag Ard Mhacha ach ní raidir chun an deis scórála sin ágan na ní an son agus cúil maith ag Aoife Mackay. Smail bheith an son agus Cluiche le chuir bhean go nGall agus sinné an son Roisin Rogers. Ach stocha é fécinn turn go mórta strathe go leor cúil aimse ag Ard Mhacha dozéin cúil aimse th seacht cluiche. Go dtí seo iad an nuachtar go cinnte ceann san sleaunthe tríd. Íst céile ach Evelyn McGinley go leor pelice siúd ag an tús. Níomh Carnis go dún nGall chuir an únsaí. Scóir ag tastáil dúr chun iad a thocrú an sa. Cúil sin sé stanga bhainte asta ag tús an himar an son bhí cosint má déanta s cúg nómad ribh sin agus cúpla ansaí stoppathe nuair a fuair Mackay seileadh an son. Níor bheadh rud amháin ar a hainting agus an cúil agus angach create go maith an son aici. Leis Fianna McManaman. Spás sig an son ach obair le déanamh chuna sin a bhú tá sé go deireadh dún nGall agus seans ag Naomh Carr. Darna bin si go mar chud Peil ó thaobh clubte
leis na Crócaig, Peil má chudam le Clí agus Ceannais ag mBan. Scóir tastála go ngála, fécinn son an chosint ag Ard Mhacha, Carrick tastálan son agus ag an Peil Sleán tríd beidir bhfuil oscailtí an son. Pass amach chomhfada le Jody McFadden ach an Peil caiilte go nóma deir na cosint an a bha ag Ard Mhacha agus brú ag McFadden ag deir Míchéal Misha. Agus tá sí síntan son och nóman go léna mar sin caite. Agus, well, cúlaháin atá feice, cíimiid a rís an son brú an son agus Siileh ag deire go míid leach ag ban rúm an áil an son McFadden. Cic amach le teacht ag Ard Mhacha. Cluiche tastáil an son ar feic second. Ard Mhacha go brathir neasar na cosa. Scóráil an Míchéal ganach éon scóráin feice agus an cúil sin tre sé nómad ag Aoife Mackay ach bhí reinfá seans in a ribh sin ag Ard Mhacha. Ceannais teacht tre Emily Druce. Tá nainge rís teacht an son chuní stoppa. Agus a bhd an amach a Spórt tucha Ard Mhacha beidir bhfuil deis an tá tháinig an cúil ar Cluiche mar sin níos Cúige gan pas Tighearnach methir stré fut ar Naomh go deire blocháil má dénta ach ag deire imethe Harran Trasnáin ó Naomh Henderson a rís dígur san immert an son ag Ard Mhacha agus ide féc an Tarbheith contúirteach Henderson le cúlín má agus well ceist na gcónaí fé chosantóirí gún an ála stig an son scór maith ag Henderson. Counts an Gardan Lína agus, well, Díreach Harris ag a deire. Tá mé cinnte go baniseoir gún an áil James Daly chu rein ceistan is céir is féidir íanamh chun iad a Harran stachans an Cluiche tá Tránóna. Tá siad ceir cúlín chun deirg tris denómad. Ganach beidir deisiúáin scórála a có agus gan éonar ar clár na scórfós. Seo chun na rístíd. Tún san an brú a teachtó Ard Mhacha. Agus ceann eile methir stré léite go maithiste an son ag Clóda Cambridge. Agus go dtí seo Ard Mhacha nuachtar. Teacht amach an son Ard Mhacha. Agus dar nó. Níl Amy Mackin ar fáil ach tá sé Craobh budéilis go hóntasteach droch chuirtún an nóir agus an báilnasc cosseach stracha cé ach well chun sé beis ar neasar bailin ceann san imir tríd beidir bhfuil deisiach dá heh tríd chun an Peil sin a gáil agus ag deir dóhan déanta ag Ard Mhacha nó ag dún an áil becheart marrá teacht amach le Ceannais ach an féidir lód teachtar an scóráil sin íon ceis fór. Can son ibrithe as rucht a ríist an son ag dún an áil agus oscailtí istigh an son spás agus glúiseach níos fearcha cinnte ag tusa Ard Mhacha. Naomh Henderson in ish. Ard Mhacha. Tún lús an son. Grace Ferguson istigh an son.Ún éireachta chuir Cluiche Iarraidh Garryowen tactaisteach an son. Ó Mackin ach an ceann son ag Turling san áil contúirteach ní lisagain cáhfuil sé ag a deire tá sé ar fóríl agus an chéad seans caiilte agus ar fóríl ag Ard Mhacha agus well Claire Friel an son cúlbáir go an áil sásta sin éiscint dul ar fóríl ach iarracht an son ag Eve Lavery ar stré agus an scór mar a bhí cúil agus cúlín ag Ard Mhacha gan éon scór fós tris beag na dosaí nómad ag dún an áil. Claire Friel ó Gailánada. Slú bailúisteach a gcónaí an son. Ceann sa smachtathe Eva Walsh trísteach a riúin a chun na ngáil an son agus í ggéireadh iad a spreaga agus a bhrú chun tosaigh agus teachtar an scóráil. Seo níos fearr. Ceann má ibre ach a ríist cosantóirí Ard Mhacha ag léamh cuasaí a bhfad níos fearr go dtí seo. Éasc an son teacht amach agus obair bheith a ríist ag Clóda Cambridge. Tá ag ceannas go cinnte in san lína lán cúil sin. Rís spás an son ag Ard Mhacha teach an tosaigh tá Aoife Mackay is se fór an cúil. Mackay fós a dul rúthar mágus ní leine teach an níos stoppa. Deisir cúil eile ó cadé mar cúil ifir a dóanta ag Aoife Mackay a ceistan a bhd an umracha spás ar fad tugadé. Tháina sí díreach sí Street and Lawrenson. Bert seúr cahras na sáiléirí orach chuir isteach in san líntán. Agus tá dún an ála driblód hena hain. Gá cúil ag Mackay. Obairúntaach
agus go dtí bar an angig sár críochan sonnacha. Dó héanaan is Ard Mhacha gan éon scór ag dúnangáil agus an ceann son imithir stray. Rihan rás glan ag Ard Mhacha an ceann son ar fórí láfach. Well, ní mór dómhanis nóman na hógant chun iad héana hocrú tá an plán nó an cur chuig a bhí ag dúnangáil níl sé go brú mar in áíir tá sé casa gona Ard Mhacha tá fad níos fear go dtí seo. Gá chúl luach agus Cluain chumach Naomh Henderson ag oscail bearna. Tráchtaire an son tá McGinley. Bríonn siad beidir go dtí lína 10 méidir decrtaí dul níos Ceannais sin agus Ard Mhacha anna bhathú héamh cosanta go cinnte níos. Deis Susan White taithn blianta go siúd. Go rís Bertos a chóir lábhan ard an réiteoir beidir gohfuil deis an son ag Susan White fós a dul tríd. Scóir ag tastáil ógún an gáil an ceann son ag Clay agus tóca go raibh an lábhan ard ag an réiteoir. Well, bhí sé thart pantáiste an son agus well, níl siad mór ansásta le sin, níor tháinig aon pantáiste as. Agus Ard Mhacha fós 7 gúlín chun amach san seo. Anna ach líocht an Ard Mhacha go dtí seach féic go ríist an spás is an son. Cosantóirí Ard Mhacha nó cosantóirí dúnangáil le tuairt an nómarcha spás ar fád istigh. Agus well, Ard Mhacha ábailte an féidir bhaint mar tá an deis sin tugadh go cinnte. Leis Niamh Coleman. Táim sanna go deire ag bláithí Macana sin a chamad. Súla buntar feic second a Cairín Leahy. Fella seanseáildín taobh haula ríist agus ar nós Cluiche dúláin in anna chun slite ag Ard Mhacha go dtí seo. Cén san cailt agus deisinis ag dúnangáil teach tá inspiráid éigent ag tastáil óna conlaigh gan iad thart isteach an san immert an seo. Cara uair clic caite. 7 gúlín atarach an 2 chúl sin ag Aoife Mackay. Difriad an pass sin a mithir stray agus well sin bocht an son ríist a dúnangáil. Déanta cúpla uair agus seans a ríist ag Grace Ferguson teacht. Son sleanna trí go dtí Macana an lábhan ard ag an réiteoir. Beidir bhfuil deis ar Cluain an ceann son ag taistil agus ag deire ar fóríl. A chun an ceart a thart an réiteoir bhí bontáiste tug agus fécinn isteach an son James Daly, well, be sé búrtha go cinnte os ceann 4 uair clic caite agus níl aon scór ag go chuid imirthirí an seo. Sin kick séir sin le bheith tóca ag Ard Mhacha. Agus sí Caroline O'Hanlon thógaigh an ceann seo. An riocht a gúnta an dún hagan Gavin Finnegan cúig an seo an réiteoir. Deis go dain nó chic séir ag O'Hanlon. Cluiche oscailte go maith go dtí seo ach an rud a bháin atá is a going go bhfuil Ard Mhacha ag immert ar leibhéil níos airde go cinnte go dtí seo. Seo chuig inis Caroline O'Hanlon. Leis an gitóg an ceann son ag turling te stig ach imirthirí sa Cairn an son agus faoi sé bheith sin do dúnangáil. Deis cailt an son. Well, tá Claire Friel Cluiche go maith. Agus be sé gúrig bheith níos ciúna agus an Cluiche dul aig tá méid cappa. Caig dúnangáil le brú a bhad níos déine an teach amach is le féin. Lábhan ard an son ag an réiteoir. Fantáiste a ríist tá Tabhairt agus strach a ríist. Lábh fós an ard aige. Anna fantáiste sin. Mé go deireach se le bh gcónaí ag dúnangáil. Scóir ag tastáilú an son. Susan White, os na cealla beaga her national son. Dí an captain Sinead Roisin Rogers. Tá sé có deachar brise tríd na cosantóirí seo ag Ard Mhacha. Tríal siad an taobh hail. sé teag amach sa I glúnós Seannóna. Beidir bhfuil deis scóráil inis. Dúna ngáil an lábhan ard an réiteoir chuirteach an son. É sin caiilte agus bheith an céad seans inis ag dúna ngáil ó chic séir teachtar an scóráil. Agus bhfuil tá scóir ag tastáil go dóite. James Daly cafisteach tuairce go dtí an captain
Roisin Rogers agus well tá 10 scóráil in Isisicá. Agus sí Suzanne White a hógaigh an céad seans go siúd bhí sé cleachta rih an cluiche. Agus Anna Craing in san cleachta chunig mise ach seachna chéad tástáil ceart. Beagnach 8 nóméidí caite. 10 a géad scór ag dúna nGall agus Suzanne White. Ceanna hastín go dóide tá sé sin seoiristeach agus Haran Trasnán ag deire thug sé tamil ortha ach tá scór inis ag deire ag Suzanne White. Agus 10 chun isis tógantar sin. Sean, Bhearna Harnastín dá chúl. Ard Mhacha teachta ríist. Ríist bantá seo Tháirtan sanna an réiteoir se chun cád tó. Ard Mhacha bhad níos dain séirí nuair bhíonn sé dul ar an ansaí. Cuinnig bhfuil tainam líonta cuid bhacha fuair an óg chumach dúna nGall agus golóirí marthirí nua óga stig agus deisianis ag Ard Mhacha tre Emily Druce agus tá sé sin Haran Trasnán scór maithan son ag Druce bhrisí tríd Darnell Parkinson brásástan son tuigeann sin go bhfuil smacht maithaige ar cuasaí an son. Verle dúna nGall tógantar an scóir sin ó Suzanne White sin íon ceis. Cúpla scóir tastáil Drisleáin mar bhí mar rás fuair an óg go maithaíad agus ócáid mhuair se a bheith antá Cluiche Ceannais antá slú maithaigh bailúisteach agus sulla meid an tróna stig agus an Cluiche seo beag bhil dearna meid sus le 5 míle nó níos mó ag críoch an Cluiche áirithe agus is mór an méid é sin duine ag taú leis an dóthaobh agus bhil go dtí seo Ard Mhacha rómha dóthan am a fóstal dul. Ceannais ag Roisin Rogers. Sin says a brúan son ach ní leige tá spáin chuna pas thar. Tá sé go deire ach ag deire deachtaí an son ag éh bháil sé cumad. Ach Irene Loha ach cinntan son tá sé go brú fad níos déine fad na talún an son an seileadh cumad an rud is táchtaí do gúna nGall agus glantaigh Seánna McFadden. Leis Mia Bennett. But ag bhfuil 10 agus oscailt an son ag Naomh Carr. Seo níos fearr a gúna nGall. Ní lós a góir a gansa thuráiste Ard Mhacha, Naomh Carr a ríist. Dachar brise tríd. But bhfuil deis an trosá ag Katie Dowds. Trachá chóirlann son a bhí McGinley ag seileadh cumad an rud is táchtaí. Leis Éva Walsh. Nis dríal si Cluain, weil tá brúan teachtan son ar náise hain si. Ingarán agus géad líoreachtant an sá i Cluain óis tá seileadh dúna nGall agus well taobh so tríalta ag cád Gillespie. Ach a ríist an brú sin ó Ard Mhacha rousan down. McGinley. Ceann son ag casa bhfuil crinne sa Kate Neil. Sin cenneil tá mé ar stray obair bhórtainta ach sár chosint in ar dheire an son ag Ard Mhacha. Agus gan éon scór géalta ríist be siad brásástal sin. Tá me go macht. Dó chun na Cluain amháin. Caroline O'Hanlon an trosá. Ach líocht agus lús níos fearsta Cluiche go cinnte ag Ard Mhacha. Rud nach bhfuil ó gúna nGall inis nach go mbeidh solas an léatra ag an mrise. Aoife Mackay, gá chúla céan san chéad le maithan scóráil é sin. Ríist únéireacht ar seileadh agus ar Cluiche sé Ard Mhacha a ríist tá sé dulta mór haimpel, ben bhfuil seans ar cúil eile bhile go deire iireacht Cúige agus stad a bheith ann an son níomh riil le seans an son mithe ar dheis ach ar fóríl le haid kick Cúige agus stad ach tá contúirte gcónaí an son ar hasníon Ard Mhacha teachtasteach ar Dave Howell agus well Parkinson brásásta blog a misce testáil ó golóirí marthirí an son mar tá teas ma ag Cluain óis ach 10 scóráil eile inis le teacht ag Ard Mhacha. Ceann sa fáilte fé Bláithín Machan. Chumann Johnny Nail. Mar bhí mé rá an trafúr Amy. Trachar tú an ara. Tá sé carú gcónaí leis a panéil.
She could get Mara Hogan to Tighearnach Egadera, Tighearnach chance. Ard Mhacha. Ard Craobh agus Egadera Shelver Nash like doing nGall Cluiche and son gan Ceist. Agus tá Naomh Car Shinton son. Tiernachs scoring Réitor for she Willis the Smigan son to she minute and Réitor. She dish the going nGall and all a Harrington. The Richton son Shelver Bucha. There's Tráchtaire and son Kinta. Kicks there at McConnellig. Dima and down our Napola Cooley no on Imsha, Ishin attack though, kicks there at Susan White. It's a reach, shell of good Hernash. Roeska, a Gifa Mackay, Agus Ard Mhacha on a Cade Lacka shoot. Rish can I get the spawn to shoot the Ceannais. Agus Obervat take Naomh Carish and a Galternash Kylta, as her nose prot a tesh to go and fell. Like a Dermach. Tin Tave Howlagus, well, don't know how like Mrachtan, good contour to Stig Kinta. Like a Derbek chance, Tráchtaire. But he Naomh Peil. Cholúd Naomh Real, Peilinish, Jenna Ruherma. Lon Coolinish, Abigail Temple, Asoku. She going to Stranona, Deshanishik doing nGall Chat, scoring Castal Godosha. Ceannais Fiar, chance Katie Dowds. They're fucking a diagog log here at the Reach of Shahishin. I guess chance to limit her strains on it. The Conlig tree hanger for real. Score one, Eric Lorna score a call. Should be Ard Mhacha Nora, ach, Gadisha Tranona. She'd Ard Mhacha, Tá Níos Fiar, Níl Ceis Fishin. There no Kyle there Canish na Strahag going to Hiri, agus went for the graduate man Tranona and Carrick going to Ein Coolin Diag. Agus Vidinik Sulganach on a Hungrick, agus he did Cossant. Godain a Grave Strahag, Vuder than Yedo Reeve, a Rang Hain and Nora. Hiri Grova. Dark and Croaky couple shots and okay, agus Craobh na Strahag, Curhill Craobh na Hair and Illa. Ach, tá Furin Vahig Ard Mhacha. Lavla Collins on a Shelf. Hernashik agus Shingan Dulshaks Cúige Tiernach. Páirc Naomh Tiernach Cluiche agus Tranona Allinger Fadansa. Desharisht Ard Mhacha Achwarsal. Agus well, Chatagán in town Istigan son, Cahir ag Farra and son agus Egadera Love and Ortigan Réitorium ni Drús Trisha Carnash will Desh and son score all and counts on ag Tashtel agus Tasha Heron Trasnon score untuk ag Ard Mhacha fi Bruin son ag Eve Lavery able to Dohany Inov is Shinakar Heron Trasnon agus 8 Gúlín Hanish Atra 2 and 3 Ein Gúlín 1 and number 27, Lannan McLaughlin. Agus Inov agus Sonnig doing out Fogan a Páirc and son to Eva Walsh. She'd actually Inov agus Stadsha mar tá she'd favour her foot na háite. Score man's on off ag Eve Lavery. Sin come out to Leistig ag Gaptain. Sin Roisin Rogers ó Naomh Íochtar na Russin. And kick Tavelina Egadera at the love for Ard Mhacha. Unairicht on Túsceileis. Curran na Blina Shakacha. Agus Dakar Slíis Internash Dar Drúna nGall agus Stadsha. Galore the Tull. Jim Tavesall. Chance ag Ard Mhacha na Ríist. Grace Ferguson and Trussa. Cinton son Ard Mhacha bra sásta tal saolagus an awl tá siad 8 gúlín can tosig an caiig dún an awl chat agus níos mó brú a chorra. Caroline O'Hanlon feicála go maithon túsan sa Tranona Marví Lauren McConville ach sin good a Hernash agus obervat déantan son ag Peil agus dún an awl chatanish. Scoring ag Tastal Riflahow. Dúr chun dóchas éigent agus misneach a Howard Dóibh. Ceannais Olin na Blina Fefe Cúige. Mia Bennett. Jodie McFadden.
Reached Kinton son. Ard Cussin to Ard Mhacha on Toos. Agus Dakar Brisha Treed. Didn't tape so hot. It's Bennett if not reached. Count her she's a Giri Dulcan Cayen of Ceannais Fiar. Reached Bert Chur here he is stopper. Suzanne White and tying him on or Clorna score block all magenta. Okay, get her better than Brosha Mataguning Al Tashanson son. Like Evelyn McGinley. A reached Mia or Huning Owl. Carrican to her stray. Agus Neil Ruddy Adullet. In a Vavra and saw Denomud on score Tiernachs agus an 10 score. Agus well James Daly and son like Tuckle to Kying and Cardinal Keshner Hain. Curtis Feathery in of Dakar and Tida Shaw Chassa. Ard Mhacha Tráchtaire reached. An Haspontas ar Falduha. Dá Chúla Cúige Cinnte, agus an dá Ceannais ag Aoife Mackay. Score all Macish shoot in San Chéadla. Niamh Coleman. Grace Ferguson, agus Galore Pelica shoot, Fecca Coma. Bert O'Connor Howley, Bula Gunna Míchéal and son, agus Spanish Shin, in our ear, Mar Cúige Chéadla Dove, Ganava Gama. Agus Unairtar Chorsaí ag Ard Mhacha. Siachún reach Deis Glarn McConville. Táime Gamachtan son in San Chéadla. Agus, well, Ard Mhacha, Rova. Ard Mhacha Tráchtaire reached. Brisha Treed and son to Emily Drews for Colin Maha Willing Ceannais Luha. Niamh Henderson. Comes a Kyle Tachta. Immer Horis and Mashown agus Dinna shoot Eve Lavery. Ashley Grace Ferguson Malta and Cluiche shot all right like Naomh. Ach Neil doing out like brute. She saw to see her Nash. Either to 8 goalin le fan and so. Agus well ní more cut the fucking Cúige veg and man street log Marisha. Tá she'd favour. Ní should gimmert in necher ag an level gur féidir agus Ceannais ag Aoife Mackay. Passo Lavery Gadera Mackinson, Kirstackinson, he'll miss it. Gadera, Ceannais ag Grace Ferguson. Countson, Tosh the Gamahig Ferguson. Shnain Diffreak Datra. The scoring shot, Ivad Roeska agus Níos Fossa ag Ard Mhacha. Grace Ferguson, the score Maharish and son. As well, Nai Coolin Atra. Dog Coolin one. Moore and Maidish in the den of Sussex doing owl. Demoga Kinter relation to Spontus Cade Lahashan. Well, Ceannais and Bonon, Shaitan son. Agus, well, Diffriat, Hanavur, Idrin na Fornan so. Iglúnosh, Agus, Ard Mhacha, Bra Sosta, Dullashakatis na Shomri Festish. Bjarna the Neguli Natra, and Score Lahaman so. Iglúnosh, Doag Haharig Ard Mhacha. Then a contain Coolin Owanig doing owl. Búg fainti in Chéadla Teach agus action ille an tarna le gan bhail fan Gíling. Sí ach anafad ó heh cosanta agus oscailtí an son agus beidir bhfuil deisir cúil an son ag Ard Mhacha agus tá sé nada has a líon tán. So Honnig an cool or Cluiche mar an níos Cúige gan pass Tiernach me her stray foot her Nash ag Dara block all magenta ach ag Dara imime ha Harn Trasná no Niamh Ard Mhacha Chachan Tussick to Aoife Mackay ishe for and cool Mackay falls the dull Ruher Magus ní Lange Chachan is stop Desher cool ella oh come mar cool over a do and so Og Comahig doing now agus Glory Marhori Nua Oga Stig agus Ceannais ag Ard Mhacha tre Emily Drews agus tá sé sin Harn Trasná son agus ag Dara Love and Ortigan Raitor Emily Drews tre sé Carnash will Deshan son score all and counts on ag Tashtel agus tá sé Harn Trasná score úntaach Kirstachan son he'll miss it ag Dara Ceannais ag Grace Ferguson counts on Tosh the Gamahig Ferguson Shnain Diffreak Datra. Cúige. BBC TV Sport has for many years promoted Gaelic Games coverage. Central to this coverage has been Niall O'Hare,
His contribution can't be overestimated. Today is Margaret's last game and her last day at the BBC. To mark this occasion, I recognise Margaret's contribution over 34 years. Michael Gagan, Ulster Portiola, of the Fran McAvoy and Ard Mhacha will now make a presentation on behalf of Ulster Council to Margaret. So we show our appreciation for Margaret, please. One applause.
Mar Barcan son agus well tá ag súl le fios ó heh dúna gálann san Tiernachs mar tá siad né gúlíonn le fána obair le déanamh Tráchtaire agus well Ard Mhacha brasásta leis an taspáintas céad leathan son an réiteoir sinna Gavin Finnegan an riocht agus guntain down sé Peil Ard Mhacha a bheith ann don Tiernachs a féchan ar ceann átha son na ar néana sin ein difriocht in áíire ach well an slú agsúla caibhla níos géir agus níos congraíonn san Tiernachs son réig chun catha atá siad agus well gan a cúlín amháin sa chéad le ag dúna ngáil is sin an teachtó hiic séir ag Susan White agus an gahamhsteach sellh láthraach bán búite ríist ag Ard Mhacha agus aber bhaith bláithín Machan Lús úntaach ionta ón tús agus deis scorála gúlinn Cúige fuit an son an lán tosaí Niamh Henderson an pass tu go lasmá ríist dúna ngáil féhrú ó heh cosanta sean an son ag Eve Lavery ach ag dura ar yes agus an tríú ceannatar stré an son ag Ard Mhacha. Leis an cic amach le teacht ag Claire Friel. Marina cuid Peile le gail anad a Cluiche ribh sin ag tastáil ó Roisin Rogers captain na fórna. Agus slua ag méadú a gcónaí sa glúnóis lohan an beag Cúige ag Ard Mhacha in san Tiernachs ní mór an é an áíire. Number 25, Ard Mhacha replaces number 13, Julie McFadden. Máise, é nach rúáin atá Jainton san ag mrise ag dúna ngáil agus tá isteachar bhfuin tá Tara Mahan ó bhain Cranathe agus Jodie McFadden tríéis slíochagant den Páirc gur tú chuiristeach an son níhéan Roisin Rogers compórta an son an captain buna Cúige fuit an son agus ríis cai ag dúna ngáil teacht báutháin eile Evelyn McGinley. Nash son agus táchtach dómh cúpla scór luach a gáil dúir chuí de Tighearnach in san Caibhlinn. Seachúin is Fianna McManaman. Eberthe fad na talún agus ag deir a rion sellbh chamad an son. Se níos fear. Oscailtí an son beidir más féidir le Katie Dowds, brúch an tosig an lábhan árdaigh an réiteoir. Agus buntáiste na dul chuúthaí an son, golóirdíine dul haimpel ag dílucht a róit an so agus sé an lácha gé. Selle búteiste an son a ríist. Ag dúna ngáil ach dachar brise tríd. Susan White an taingeháin ar chlár na scór, Rogers a ríist ag fécinn tíorthaí, ní éiceann si compórta gur tú chuiristeach iarthaí agus an pass sin lubrasach amach a rion lo é chamad. Deis an son ag Peil agus an ceann son ibre amach. Go ríist beag Ard Mhacha brasásta an obair seo dhéanamh agus dúna ngáil a chamad ón gúil agus an deis scórála hartóibh. Leis ríistí Roisin Rogers. Over Jainton son. Dúna ngáil agus cic séir le teacht chútha agus Fianna McManaman an son. Agus Cluiche géalta ag Ard Mhacha Tighearnach. Áirlach nó ghó an son ag Lauren McGanville. Ní ghéal si dadan sa as Cluiche Ceannais tá gceist an son. An Tiernachs an isis ag Susan White ar scór de dúna ngáil. Tain scór over teacht tríis beag na 5 ómid sa chéad le. Cic séir a ríist bí a hé sin ag White. Féidir le acuid agus cuid dhúna ngáil a ghúbailt an son agus Tiernachs lína gaimsúil dóibh. Ceanna hastín go dóide. Cic sin ag taistil agus well tá sé sin níos fearr. Tús níos fearr go cinnte sa Tiernachs an son. Ag dúna ngáil agus an Tiernachs lína ag Susan White más féidir cúpla ceann eile gáilt agus tógantar sin. Well, beidir go mbeidh deis fós Tráchtaire in san Cluiche Ceannais seo. 5.5 hours in the game, yeah. 8 gúlín in ismar Páirc Ard Mhacha. Idir dul ar an móthar an son sé Grace Ferguson, fuair sé cúlín más i chéad le. Cád tóí inis. Cinnún son. Lús níos fearga cinnte ag Ard Mhacha ón tús. Emily Druce. Gachtain na taspáint níos fearr ó Ard Mhacha. Sean is Lauren McConville, tá sí á stracha agus á taring siar, tríála sí an cúlín, sorry ar an son. Ag Lauren McConville ó réinethe na Cúige, bhí sí á taring siar an son, ag an réiteoir buntáiste de agus scór maithe deire ag McConville. Má se an
Counchin of Footig doing out Callagh Lorrick bound on Sonny McConville. Doing out a reach to Tacht. Bernach Shea Shachtani on Tighearnach a vehicle. Kyle run Chanona Shin, because she's going to Churkeen. In fact, Triculin after. He claims some rest or no, Ard Mhacha, because he did grave in the Sathairn Hain. Cluiche and son Feckig and Raytor. Kicks here the Tacht, egg doing owl. Free Lamach, Lesh again, son. Canrick the Castolinish or going out. Oh, a Rishan or Tighearnach has to go. A shell of Tugu, a Vadro Eska. I guess Brunton says in Ard Mhacha Gikinta. Tráchtaire to Ard McConville for Shin Cúige Tighearnach though, because score Mabia Hishin Gikinta. Desh Dullaru Hernish, Caroline O'Hanlon. Ferguson. Ciantun's on the Cúige, Vadnís Fearg Ard Mhacha, Schlaun Tree the Toshin, Desh score all and counts on her Clay, nor Yeshbekart the Mara, August her Foril, Gochrid Cartain to get in kick Tighearnach. Beyond son or Aoife Mackay, well, better go Mahashid. Ishin de Rochulun to Casey Cadlach, August in our rear, Shin and Diffrey. More Atrans on Tighearnach le Chat Claire Friel. This lads Shynshire or have na Farves down if you can distract and son. But she did all con Caha le Duna out like a leher Trisha Cúige. Clay Canish Ola Rish Jimlena, Agus Slua more ball Histakti Clunosh or Voch Madden. Trid Concheleva, Egadera, right her third buntosh to Dusna Conlig. Uladh to Peil. Caught Gillespie. Reached. Dacron Brisha Treach in the end of. Tape Sullivan Treelton Trussa. Shonny's Fiar. A Kaig Turriva Hound. Then to come out Katie Dowds. Fosa Doll. Osculty and Son. Desher score. A caught Gillespie Gadera. Shinny's Fiar doing owl. Okay, Hilla de Shinnig Tastall. Cormer to Vadnís Fearg on Kim in the Reach. Chuck Treed. Gillespie's an odd cart. Agus score Mahake. Ocht Gulin after reached. Lorrick bound Ard Mhacha Tacht agus nor fortuning out in Kate scores Lasha. Handa Tighearnach agus score Lorrick bound Fragraha. Beshtigurgan Rudke in the end of Ard McConville. Fosa Dolim or her contour to Gashahi well Toshi Trish Banna Lagan son can retor ra Arigat Hassav Shelvagoni Ard Mhacha. Fihan son Shigarir and Ard Mhacha Megan McCann or Clown Aaron. The Caroline O'Hanlon. Emily Druce. Druce favourite one son. Dolashach Cúige, Carrick Tastall and son. Darren Carrick Chacht. Oh, Eve Lavery. Arno Nilach Go Iran. He gave me shine to Cúige Olash and Cúige in Míchéal Chofada. And go more to Strahagadi Gamin and Kate Clehelica. Agus Vian Cavan and Cupadlino Henachle. Hocht Mlin in Marshin. Doing out agus Ard Mhacha one a town. Agus in Craobh Búcha Cerav out on Tave. Le Hocht Mlin and Eois. Shachung doing out. Gent come on son Tráchtaire and Count son. Niamh Carr. Dollar Ruher and pass Sibber Mactin Van Laur Park. Shini Uladh to Peil. On Glochon Leah. Ross agus Dulcan Clang Madden to Cashud. Schlaun Treaty Suzanne White. Begoni Nís Farnish or going out like and Count Tighearnach Shinnamer Strayer. Agus Desh ag Anna Carr Tráchtaire well Fogashi Fayera. A Clodagh McCambridge. Begoni Nís Mo Ochrish Lefeshkinton son ag doing owl. Fos Farisbar more Atrans on. Shukung Eve Lavery. Colin Wadsi Chéadla. Farah Maha Yenna van Son. Agus Peter Gunnagan Brisha ag doing owl and son. Here they called to Blonard McLaughlin.
Réiteoir á rag bhfuil se chun an fel chabhaisteach idir bhirt. Substitution on Martin, number 23, Kelly Mallon, replaces number 15, Niamh Reid. 23 to 15, Armagh. Well, spraga se sin Ard Mhacha, can the Shannon door in the forna sore fellador, Kelly Mallon, ó Chláirsigh Ard Mhacha, Tráchtaire an son, fágan na Páirc an Niamh Reid, ní bhfuair sé mór an seileadh neamh. Ach, well, deis in ish. Ag Kelly Mallon, mar thóir láidir cumasach. Is híon ceann an catisteach idir bhirt, Deachtaí an son é chamadach tá sé dúnagáil féara. Brise, dá le macha dro Cát Gillespie. Oh, good Tiernachs ag Ard Mhacha, dinta go maith an son. Caroline O'Hanlon. Pass fada ach tá go leor costantóirí istigh an son. Tráchtaire Ganzi, Seánna McFadden ag deire. An buntáiste scaoilte amach an son. Den nómad catas Sathairn le Ard Mhacha sásta fós 8 gúlín mar aras baracha agus well do gúnagáil tá sé tríd níos fearr go cinnte ach níl na scóirna áfáilt agus tá bhaid is cúil néchar san go dtabhar sé sin deis dómh agus muoín go cinnte seachún go ríist Donald McLaughlin ach ríist tríis obair bhaí anamh seileadh tu go bhad ro éascú an son agus deis ag Ard Mhacha Tráchtaire bhir haunsaí. Niamh Henderson. Aoife McCoyanish, ban an dá chúl sa chéadleach. Agus gá chúl má biaithid go cinnte. Henderson ríist. Slú a ciún go maith an áír an samar. Cé bhfuil dúnagáil le ggéir Tiernachs tá bearna réasúmta mór atargónaí an sa agus deisina sé Caroline O'Hanlon. Conville. Dinne sa bhreis a gcónaí fannacht. O'Hanlon a ríist. Tríála sí leis a gitóg, íra Garrón le teachtan son ó Caroline O'Hanlon agus an ceann son díreach imethe de lámh a Niamh Coleman an son ín si iirte chamad leis té Cúige an seansan inis caiilte ag Ard Mhacha. Clár na scór, fanan an bhearna sin de 8 gúlín aftar gcónaí. Is cic amach eile le teachtan son ag Claire Friel. Fécintar na rána. Seileadh chamad an príomhsbruch. Fáid go maith leis a gicsa. Ceann son smachta go maith ag Uladh te Peil. Ríist Deachtaí an son Cluiche feiceigh an réiteoir. Sin dul a bhábhar na gonalach agus deis is beidir tógant agus ansaí eile chuir le chéile. Suzanne White. Rochic sér go díise agus dom goil sin beidir roiad an gúil chun tart féin. Banistóir an son James Daly. Ferga géir ar a chóirsaí ag carú leis an mbliana. Tá Austin Doherty agus Michael Leach, Karen Guthrie agus Nadine Friel. With the owners of the following cars, please return and move them immediately as the Gardaí saying they are causing a major obstruction. Number 1. Sér le teacht ag dúnhailach fógur tulamach an sa ag Cluiche fé Coran a tar parcháilte in ruch stad agus chur coscar chóirsaí. Well, Pidin gur leis nó léhí le Corna sin be sé tehandáir amach. Nú tógad na Gardaí sár Craobh an sa Cluiche ar chin sibh an slua ag méadú a gcónaí. An sa Gréibh Peil na man, 8 gúlín mar araspár ag Ard Mhacha ach seantanis le teacht ag Suzanne White. Gá ceann ó chican na séir go dtí seo. Fáid go maith leis a ceann son ach níl an crinne sa cé farír. Cúig seantanis caiilte chomach na Connalig. Agus iirechtaí mar sin is do an nuair hain siad Haran seasnán únta gon rud é. Nuair imíonn siad ar fóriil mar sin, well, deochad lághbhisneach a cinnte ar go na Cluiche san ag tastáil. Agus bhail bheag an sa well, an imirte Glenúntar ag seileadh Fernáis ag dúnagáil. Scóir ag tastáil go dóite. Agus ceann san imirthe tríd go dtí Cát Gillespie. Ó, droch feas a ríiste sin ag dúnagáil. Well, ceann son gan a bheith róntaach nach irid ó Ard Mhacha cuid ar Nash. Dinta go maith an son ag Blonad McLaughlin. Seileadh go maith ceann ar Hannah Sisteach agus deis cin seach cá féidir le dul, sin íon ceist.
féidir le brise trí tá sár chosint cé bhfuil tosa maith ag Ard Mhacha tá spáintas má cosanta tucú go dtí seo. Deis is beidir ag dún na nGall agus tá sé sin níos fearr Katie Dowds. Scór maith go siúd. Bhíidir fáinach tháinig an scóir go deire. Gá ceanna sa chéile. Seacht Gúlain in a Sathairn. Substitution of the Donegal team. Number 17, Rihanna Colgan, replaces number 12. Ahrúis ó dhéanamh an son ag dún na nGall. Agus ifir an idea go Tráchtaire. Sna Eva Gallagher ó Chail Cartha. Agus well tá hí go maith go siúd agus fágan na Parkinson mí a Bennett. Ahrú eile dent cumá Rihanna McColgan ifir seachtaíag Tráchtaire an fenne McManaman. Agus well caiisiad é dhéanamh ag a stad seo. Deisdéir beidir ag teacht mar tá méid leislí tríd an tarna lehansá. Seacht Gúlain atra cinna bhfuil Ard Mhacha chomas tarna le. Agus Ceannais ag Ard Mhacha teacht seo chuin gláithín Machan. Deis scórála ag Ard Mhacha ceansan ibrithe trí tá Naomh díag ón scór Tighearnach níl siad cinnta féin ceansa ach ar fóríle go deire. Naomh díag ón scór Tighearnach ag Ard Mhacha. Is sin dar nó ag Ard Mhacha. Gá ceanna sa chéile son ag na Conlaigh caught Gillespie agus Katie Dowds. A Cluain áiríar nach bhfuil haar mulla berta i glún óisiúing. Cic amach ríiste teacht an son. Claire Friel. Agus ríise le búte ag Ard Mhacha. Deirtí ag dún na nGall leis na cic amach daghaid. Beidir bhfuil oscailtí an son a ríte ceansan sleaunathe tríd. Ó Míchéal son an cúile búilte. Ag a deir an son ag Kelly Mallon. Agus seacht gang de seansan is caiilte ag Ard Mhacha. Tá sí dain séirt ní léon ceis fé. Is dún na nGall dacrtaí na scóir na chaimsú go cinnte beag dímártha ganna Ceithre Cúlain ar chlár na scóir an sá. No, tá trúr a bhúg gradam Ulster measc for na Ard Mhacha sá, Grace Ferguson agus well deis an son mé ar stréig dún na nGall a ríis le an imirt agus Ard Mhacha lán ábalta seileadh a chuid ar Naomh mar sin Cluiche Níl scuileann réitir an buntáis oscailtí an sá agus deis ar cúil agus Ceannais mar Caibhland Naomh Coleman ag Craobh an tríú cúil ag Ard Mhacha sá de Gúlain mar Araspar. Agus tá sé dachar slí Eisc International is. Cíimiid an son ibrithe tríd ag Peil ach Aoife Mackay a thugann céad dá cúil agus isteach sa líon tán ag a deire ach a ríist go leor ceistan tá fé chosint chun na nGall agus cúil maith ag Naomh Coleman. Tá sé nómad an scóir Tighearnach acu ach tá cúil luach for eile aimse is acu. Níl éon rud a dul i bhábhar chun na nGall an sa tránóna. 3-5 Ceithre Cúlain. Deir siad a gcónaí gur bíad na cúla bhún na cluiche an sa tránóna. Sin difrií go cinnte agus deachtaí dún na nGall teacht amach an son. No for an óg néanaar ógánach tu isteach sa fan éile mbliana James Daly agus well beidir bhfuil sé le feiscint ar lámór bhfuil sé dachar Eva Gallagher is a Chail Cartha mar Mhacha siúd brise tríd an pas tucha ag a deirbeid go oscailtí an son ag dún na nGall an ceann son a mithe well níl is a gaing an son níl éon bhrat a mithe náirt an son tá ag a deire tá sé mithe thar an tras ná idir a dhá chóirle ach tá Cúlain tócha ag Rihanna McColgan an son. She had a sugar a bark, score mahan son ag McColgan, bhí leis an spéidir cúil. Well, but she saw Austin Cúlain a bheith cá. Né Cúlain mar Araspar an son, 3 cúil in áda cúig. Seans mahan son ag dún na nGall. Gríiste brad na súl
Ard Mhacha le lús úntach mar haspáidir an túsan sa Tráchtaire ríist. Spásan son Uladh Naomh Henderson, Cluain Manny's Cúige. Ydy Naomh Coleman a fór an cúl únta sin an tríú ceann. Feicearíist an cumas ag Ard Mhacha imreoirí fiocamach níos fearr an ceann san cailte féire agus deis seachtamach is ag Naomh Carr. Caig dúnagáil an fell bhog go mar. An pass sin bocht a ríist. Níl siad is glóhéann sa Tráchtaire bí seoráilte sin. Ein rud a dul na bhábhar agus taobhlín initial seachta Caroline O'Hanlon. Nordaín óga buint tanamhas an ócáid an tá. Atmosfér únta go glúnóis níos túisce. Ar nó áit nach bhfuil rónta teachta seach go héobh Tráchtaire. Is lúte ó Ghúnagáil agus ó Ard Mhacha bailachan sa ó bhach maidin. Is seach an Grace Ferguson ríist. Says lús behas an cluiche ar fad. Agus dad seachas fear spar like Gúlaí na gcónaí ag Ard Mhacha sa. Mar a bhí go mrisise. Son reached Grace Ferguson. Cosint ar fad gabhlis le bheith dinteag dúnagáil sa Sathairn le seo. Anna bhrú águr an ceann well an love an organ réiteoir kick séir le teacht agus idir é sin ag Ard Mhacha. Sin ahrail fern Ard Mhacha idir fiche cahar an áit idir J. Substitution on their margin, number 24, Catherine Marley. Uladh son Ard Mhacha, Catherine Marley. Seachnunad Gardner Conville, Aquagenta. Cluain ag ban réanathe na Cúige. Deis ag na banistóirí Darnell Parkinson agus Joe Feeney cosa úr hartisteach agus deis hart imreoirí ar an banéil. Am in cluiche mór a bheith cá. Tá kick séir initial teacht ó Kelly Mallon. Bhí seans níos túisce nimar toscailte bhuail an Cúige tá iarracht sin ag taistil agus Harran seasnán scór maith Kelly Mallon de Gúlaí na ríist Tráchtaire. An iarrachtan son ag Kelly Mallon. Trí sé le cúig Cluain. Doing out chat about one eile leis an Captain Roisin Rogers. Now has to coolúthe an chance bheith cá. Is gan an táileotha é sin na chaimisiún sa Seannais. Leis Evelyn McGinley. Fan le Blánad McLaughlin. Slíg méadú gcónaíonn agus te. Tá na canílacha I glúnóis Seannais. Deis scoráil Iarracht Garryowen and Tráchtaire an son. Ceann off a bocht. Yes agus shaking na seansan ish cailte. Dúnagáil Iarracht Suzanne White ar stray an son. Gá kick séir níos túisce cé. Deis sin cailte. Agus fanan an bhearna ag de Gúlaí an sa glúnóis. Nis Claire Freil ríist. Smacht go háling. An son Eva Walsh, no ní Eva Walsh becarta marrá ach Marley honnig straach mar an antí agus brise eile ag Ard Mhacha son agus beidir goil deis bhfuil tá sí tás na Cluain I hógant Uladh ag tríoch nó bhí deis ar cúil dámeach sé uthe ach Uladh breá sásta an Cluain sin a chláirú cimid a ríist dul bhuiine go duine bhí si an áfa ag deire leis a gitóg scór Machson ag Uladh Cúige McNally Stachanis non Caroline O'Hanlon deis go leor imreoirí antá agus éon chúlín déganis mar araspar ag Ard Mhacha. Arruela chumála teachtanis de Ard Mhacha. For a Fahin, Maeve Lennon. Also substitution on Fágan Parkinson, Uladh Aquaid Gentan tá Cluain Manny's túisce cé ríist an plan don 8 nómhan na marsin tá fácha ag Darnell Parkinson agus Joe Feeney ná deis a hart an méid imreoirí agus gur féidir buaigh siad Craobh
Tá méid cinnte go méid na súile ar an gréibh ile éiring am líana. Agus Tighearnach anna omíocht ar fad in san Craobh Tighearnach am líana. Dúna ngála Tráchtaire ríist for an óg. Fála mó siad ón lásach go cinnte. Cad an Tighearnach ag Ard Mhacha agus Catherine Marley. Tugus siar cisiúd. Ríist tam skill agus an stíl pelle níos fear ag Ard Mhacha Briseile tríd an son. Isteach an son agus ag deir léite go maith ag Sophie McFeely. Dúna ngála Tráchtaire Mhacha tá Ard Mhacha ag lorig tuile scórin an tá. 3 seachta gona cúlín can tosig. Brúan son go cinntear Cát Gillespie. Can son Harnash ag dúna ngáil. Ríis big team on down or gonna cúlín a bheith chláirithe. Ceann agus anna teachtú hicin a séir go dain. Si de brú den uair níos deachar de aon ceann sa scóirna sa Tránóna. Deis dul a rúthar ag Eva Gallagher. Gent go an son ag Gallagher agus I fós a dulach gan aine Caraú Leahy. Tá si cúlín a shriel I hain an count son Ibrithe áfach. Yes, agus 7 gain na seansan is caiilte Míchéal son ar Gallagher. Aine de spánta Caraú Leahy agus says obair fórna sin tá an asnamh ag dúna ngálan sa Tránóna. Lorda ag Ard Mhacha agus cumar scéil. Would she come Craobh Chamad a ríist am líana. Would an fehe agus fehe ó Caildir fehe 3. Would a ríist fehe cahar agus gachtar ar scéil. Mein Craobh na blina fehe Cúige a ríist ag Ard Mhacha. Se chun dúna ngáil agus brise agus oscailtéige an son. Ceann son Ibrithe ar yes agus ar fóríl. Níl éon rud a dul na gceartan sa Tránóna. Seansal a caiilte ag Katie Dowds. Cluiche tá stáil an son. Sinna coile seachtí nómatí Tiernach an tá Cluiche. Cumar scéil, fé mar bhíle tamil in áíire. Gur seo lá Ard Mhacha. Na fréimhacha don bhuail agus de chéad agus gá chúl luach ag Aoife Mackay idir 9 cúlín chun amachas ag an Mrishe. Bhearna sin siantamach in istí 1 cúlín díag. Agus deise le teacha seach có Kelly Mallon. Turling go contúirteach ach déint go an son ag Claire Friel. Bhar a gúna ngála inis idir chuir núnsaí báháin eile. Ó, ceann son thar an lína. Níl éon rud a dul i gceartóibh. Mallon a ríist. Sin arrow run Ard Mhacha. Steisig Sarah Quigley, Shachar an Ard Mhacha. Number 29. Fáill Páirc an son, Grace Ferguson, Tuairse Cumá. Grace Ferguson. Cúlín amháin ag Cumá. Ríist cos uair agus stad seo. Kick taobh líana bheith tóca ag Kelly Mallon. Sin san cúdam a Tiernach an tá Páirc Naomh Tiernach na Gréine. Lá mór na pelle Cúige alla. Bhór costal déanamh inis ag dúna ngáil. Ard Mhacha ag sleanú tríd ach bhí lámh chuirteach an son. Réiteoir árá gur séir amach a bharbhar na gunlach a bheith an son. Bhfuil dúna ngáil críicnú agus cúpla scór beidir chuir chláir na scór chun crot níos fear a chur air sin íon ceist. Teachtamach an son tá Blán McLaughlin agus taobh sa rán go dtí Seán McFadden. Eva Gallagher. Cluiche Johnny's fear a gúna ngáil. Seachas Lawrenson, bhí Roisin Rogers a fannach, so le gine go duine. Nastí Gallagher. Seans ag Eva Gallagher a cúlín agus sin níos fear a gúna ngáil. Cheróin agus dóla mé. Scór maith an son ag Míchéal chártha, Eva Gallagher. Bhearn her nastí 10 cúlín a ríist. Ríist ag Anna Carr.
Páirc Bown, Ard Mhacha Sathairn scored dogwit hain. Rory ignored na Peil. Gadera, Dóhan Jane sin a chur her an Shasnán. Chance and pass her last stig. Gadera score Míchéal tóca Ard Mhacha. 3-8 in Ishika. Is ein Cluain dig after reached. Cluiche Tiernachs bhí ag dúna nGall for their score ma ó Uladh Gallagher. Agus éisbreis ag iarraidh Cúige. Agus crutnís fear chur Cluain score. Tugann si go bhfuil an Craobh seo imime thuaithe. Agus féidir Craobh nó lena gceann an Ard agus cúpla scór eile tar sé misneach dómh tar fig Craobh na hÉireann ar ball. Reinti mór is ag iarraidh brethir an Peil an son agus déanta go maith seán ag Suzanne White. Agus deisiríis Nishika. Brú Ard Mhacha. Agus Gadera. Oberva. Agus an kick Ceannais teacht. Deis maith son ach Gadera Dóhan Jane Ard Mhacha. Ní léon scór géalt go fóil an kick Ceannais teacht. Agus well chuna maithsa mar bhí in áirí le tamil Ard Mhacha. Búidir Craobh na bliana sicáte agus Cluain atra. Míchéal go an ceann níos compórdaí gan ceisfuil tuis chun é chafisteach idir bhirt a Gadera. An gribh kick Ceannais isteach. Ní sin cinntáid Gavin Finnegan ag Gadera. Smachta go háling an son. Agus deisiríist ag dúna nGall teacht. Níos mó seilbh chuile beidir de nómad. Ceann ag turling ach well an cúlbáir Anna Carr. Lá nóbalta sin na smachtú. Agus Ard Mhacha chur ar an móthar ríist. Seach sa Cúige. Smachta go deas stig, well tá Brú an son, Cluiche ag Gadera, déanta go maith an son ag Kelly Mallon. Ceannais teacht Ard Mhacha. Nis dúna nGall teacht a ríist. Táim geall le bheith caiiteanta I Páirc Naomh I Glúnóis agus an Craobh don tarna bliana sa chéile le bheith buinte ag Ard Mhacha. Spántas omláin tucha uathe. Cé go bhfuil dúna nGall trid Gadera antá. Tuige siad go bhfuil fuair le taithí níos mlú go cinnte feicantá tránóna. Agus an taithí sin ag cabhrú le Ard Mhacha go cinnte. Banisteú léi níos fearracha. Deis déanamh beidir inis ag Evelyn McGinley. Mar derm sin le beidir cúna sé nómada nús dúna nGall fiabhsa go cinnte agus Uladh Gallagher treis difríocht a dhéanamh for si cúlaí níos túisce tá ceann an son a ríisteacha. Scór Míchéal an son ag Uladh Gallagher. Tá Cluain in atra. Difríocht cinnte ag Gallagher ónar tháinig isteach. Kick ríiste Anna Carr. Nó é chamad agus deis dul an ansaí báthhain eile spás si an son ag Ard Mhacha agus ag Cúige McAnally. Leis gitóg tá sé sin roéisce scór an son agus cinnte an son ó dínas a chaigh dúna nGall rúdas na scórna éasca go an son ag McAnally agus an bhearna ar neistí aon Cluain de go ríist. Son na dul bhábhar Ard Mhacha ón taobh lína. Mar súla caibhlann má ach in áiríre an dá chúlúg sa cluiche ag Aoife Mackay. Well, is sé dachar an son do dúna nGall Tráchtaire an risin ar bheith Cluain amháin ar Cluain na scór. Agus 9 Cluain atra agus cé gur tháinig feabhs ar tarna le seo. Bhí Ard Mhacha níos fearr agus don tarna bliana sa chéile sin Ard Mhacha cuirithe na man an sa Cúige
Tá spántas Ard Mhacha tugu an tá ein Cluain Tighearnach. Scór Derek Ceannais gona seacht Cluain ach tuige siad go mbeidh catha níos mó agus níos deachar le teacht ins na léithinte atá róing amach. Ard áthas ar an son, Íomh Leabhraí, son is ásta, idir an tá an bhín se chatte ach ní hé seo lá gúna ngáil, néanaar óghánach tugisteach ar Peil agus scoileoir marthirí bheann thar na blianta trí seirí as. Bhí sé riomh an áil chuna bheith deachar ar gúna ngáil an tá ach cas siad a gine sár iarrainn Ard Mhacha an Tráchtaire le héadí Kelly Mallon an Tráchtaire ag neartú na fórna go deire. Well, beag na fearbh teach níos déanaí ach tá tús maith curtha ag Ard Mhacha an tá agus Craobh na man tucha leotha. Is captain gúna ngáil an son sní Roisin Rogers tíach go cinnte thug siad achard dá raibh intí an tá ach in áíire casadar a gine fuairn a bhí níos cleachtathe agus níos olaimhethe beidir in Ard Mhacha tainam líonta cosisiúd. Címann son banisteoir gúna ngáil James Daly dul amach ó Ard Mhacha sethe. Beag sé sásta go bhfuil Ard Mhacha búchach ach ní bheith sé sásta gur i gine gúna ngáil le hála sé. Agus ní fad an isis nach go mbeidh an chorn le bronna den tarna blian as i chéile ar Ard Mhacha agus iad cé luair a híos ar barcan chéad Craobh Cúige I bell na man am líana buaite ag Ard Mhacha agus tuspáintas maith chuiristeach an Sathairn. Cuoinigid san chéadla an dá chúl ag Aoife Mackay agus ag leathaim I dó a cethir gona cúlín contástig iad dul seach an tonna gghearcail I labhairt le chéile tugadh siad misneach agus críón tuspáintas seo agus tá den tuairm go láidir go mbeidh siad in san measca agus in san toisig deir na bliana nuair bheith chun Brendan Martin le dáile I gceann cúpla mí. Dúna ngáil inis dul seach caint lothain comá ach an céalúir nacht an Ard Mhacha gá Craobh as a chéile búite Caildir fé trí ach an trí ceann revision búite comá tan é láidir agus fuairn láidir chuir le chéile go cinnte go. Is churn le balún sanna có. The green graph á tógant an ton híos. Iad atá sást. Anna spáintas chuiristeach. Ní hamháin go bhórdar na scóirna ach an cosanta dhéann siad níor ligadidir do gúna ngáil teachtar an únsaí. Lady Mae Ferguson agus Clóda Cambridge a bhí ar aus líad an lán cúil Roisin Mulligan comá. Agus son las mod ó siúd Emily Drews cá tógus Grace Ferguson. Agus cíimiid an son í leis na céimeanna a ghrafa an tá Cluiche agus Páirc Naomh Tiernachs. Captain Ard Mhacha inis dul an ard na céimeanna an tá chun an churn a ghlacha agus gá Craobh as a chéile céalúir an son táist óga teachta seach an son ag Blahín Machan sí brasásta agus bronna inis le bheith déanta gan bhaileann tá. Captain Ard Mhacha dul an ard an son Sinead Ard McConville ó chum an réanathe na Cúige le maithir cosisiúd agus den tarna bliana as a chéile an Craobh le bheith buaite agus le bronna ar Ard Mhacha. Johnny Doherty inis chun an bronna dhéanamh ar Captain Ard Mhacha Ard McConville agus bua chaimseach an Sathairn. Carja, it's a great honour for me as Ulster President to welcome all patrons here tonight to St Tiernachs Park in Cluiche for our Ulster Senior Final for 2025. Today is our big day where we showcase our game before a large audience for the enjoyment of all. I wish to thank both teams for an excellent display here today and to extend our best wishes to the teams as they prepare for the All-Ireland series in the months ahead. We are also indebted especially to Cúige and their officials
and our sponsors who support us in our efforts to promote our games, and to our patrons and volunteers who work for us at all levels. I also wish at this opportunity all our Ulster teams well in the forthcoming All-Ireland Junior and Intermediate Series, which is just around the corner. A word of thanks to all those who assisted us throughout the year, in particular today our referee, linespersons, umpires and all my Ulster Council colleagues. Their assistance and the assistance of everyone concerned is truly appreciated. We are especially thankful to Clonus today for staging our senior final, and a special word of thanks is also due to all the counties and clubs for the continued use of their facilities during the year. Our Ulster Finals Day, we offer the Player of the Match award to the player who has contributed most, in our opinion, to the game today, and that honour goes to Armagh number 10, Lauren McConville. Cógáir agus Leighton Himmerha. Chuma, Shni Lauren McConville, Anna Haspontas Tuguhi and Sotranona. And while we commiserate with our runners-up here today, Donegal, and wish them well for the rest of the year, we congratulate Armagh on their victory, and I call on Captain Clodagh McCambridge to come up and receive the cup on behalf of our team. Well done, Armagh. Clodagh McCambridge, Masha, Tomar Captain, Ilshire and Clár. Actually, ban Clown and Lawn Cooley, talking on Cúige, agus Haspontas dá Cuidhéin and Sotranona freshen. McCambridge, Briasásta, Ard Mhacha Nuachtar, Cóibh Líon Asa Chéile, agus an Curnan Ardas in Éireann Ishicha. It's a real honour to be standing up here representing this team and representing Armagh to be lifting the Ulster Senior Championship for the second year in a row. It's such a brilliant day, and to top it off with a win is just class. I'd firstly like to thank Ulster LGFA, Be Bold, Ladies Football and Tighearnach in the running, organisation and promotion of our Ulster Championships. From senior, intermediate and junior, I know there's some great fixtures coming up in the coming weeks. It's a brilliant competition, and to be a part of it in finals day is just class. I know a lot of work goes on behind the scenes to make days like today happen, and in particular I'd like to thank Ulster GAA along with Ulster LGFA in allowing us to be a part of today alongside the men's finals. It's such a great experience for these players, both teams, and the families that are involved in both games to get to showcase our games today. It's just brilliant, so thank you to all involved who made days like today happen. I'd also like to thank the stewards here at Ceannais and those who facilitated us being here today, the stewards around the pitch, and those who kept the pitch in such immaculate condition. Thanks very much for all of your efforts in making days like today happen. To Gavin Finnegan and his team of officials, it's never hard refereeing a day like today, but thank you very much for your role in officiating today. We wouldn't have days like today happen without you, so thank you very much. To Donegal, we've built up a great rivalry with these over recent years. Our games are always so cagey and they're such a tough battle, and it was no different today. We were in your position a couple of weeks ago and facing a loss in a final, and it's never easy, but I know you are a great side and you will definitely bounce back in the coming weeks in the run up to championship. I know you are really well managed, so I've no doubt you'll have a big say later on in the year. So thank you for another brilliant game today. To our county board, headed up by our chairperson Sinead in the background there. We would not be in the position that we're in, able to compete year in, year out at senior level without your backing and constant support. We're never left wanting, so thank you for all of your efforts that go on behind the scenes to keep us in these positions, so thank you. To the Carrickdale Hotel, our main sponsors and tour sub-sponsors, Crilley's, Bureau de Engineering and Macra. Thank you for all of your continued support throughout the year and the past couple of years. It's really very much appreciated. And to all those local businesses and families that support us throughout the year as well, all of your support is greatly appreciated as well, so thank you.
To our backroom team and management, headed up by Darnell Parkinson and Joe Feeney. You've put endless hours in the run-up and endless hours in the run-up to today, preparing us for today. Thank you for constantly backing us, especially after the back of a tough loss. You never stop believing in us, and delighted to get the result for you today. So thank you for all of your efforts and commitment so far this year. To the girls that I wish were stand up alongside me here today, I'm so delighted and so proud of you all. It's been a tough couple of weeks, but I think we've shown a real resilience and group and efforts to group together and try to crack the rounds from a couple of weeks ago. I'm so proud of you getting over the result today, and getting over the line. I love being a part of this group, and I'm really looking forward to the challenges ahead in the run-up into championship. So keep up the good work. And lastly, to all of our friends and our families that are at all of our games, from the athletic grounds to Craobh Park, back to here today in Cluiche. Thank you for all of your words of encouragement in the tough days, and especially today in the good days. We really couldn't be here without you. And in particular, to maybe some of the younger faces that we're seeing here today that might only be seeing these teams for the first time, especially these younger girls. These are the teams that you should be aspiring to be a part of in the future. So get out and get supporting them and aspire to be like these girls out here. But thank you for all of your support today. It's been class getting to play in front of everyone here, and really appreciate everyone coming out and supporting us. Finally, just to say best luck to the two teams in the next game, and up Armagh. Up Armagh, Clóin McCambridge, captain na fórna, chun Craobh Tucalóin son Uladh Gábhlín as Míchéal, 3 cúil agus 9 gúilín ag Ard Mhacha, 7 gúilín ag nGall. Sí, anna bhd ó heh cosanta agus oscailtíí an son agus beidir bhfuil deisir cúil an son ag Ard Mhacha agus tá sé neba has a líontán. So tháinig an cúil ar Cluiche mar sin níos túis gan Tighearnach methir stréif fut ar Naomh go deire blocáil má déanta ach ag deire imethe Tháirn trasnán ó Naomh Ard Mhacha teachan tosaigh tá Aoife Mackay isise fuór an cúil Mackay fós a dul ruúr mágus ní lange teachan níos stoppa deisir cúil eile cadé mar cúil over a dóhan sa óg chumach dúnangáil agus golóirí marthirí nua óga stig agus Ceannais ag Ard Mhacha tre Emily Druce agus tá sé sin Tháirn trasnán agus ag deire an lámh an ordaigh an réiteoir Emily Druce tre sé Tighearnach bhfuil deis an son scóráil an countson ag taistil agus tá sé Tháirn trasnán scóúnta chuirteach an son hí mise ach ag deire Ceannais ag Grace Ferguson countson tóiste go maith ag Ferguson kick sin ag taistil agus bhfuil tá sé sin níos fearr Ceannais ag Ard Mhacha tá sí á stracha agus á tarring siar tríála sí an cúlín sorry iirecht an son ag Ard Mhacha tuirh a haun dent go maith Katie Dowds fós a dul oscailtíí an son deisir scór ag Cát Gillespie ag deire tá spáint má cosanta tucú go dtí seo Ceannais beidir ag nGall agus tá sé sin níos fearr ag Katie Dowds Nimmert agus Ard Mhacha lán ábalta seileadh chuid ar Naomh mar sin Cluiche níl scuil an réiteoir an buntáis oscailtíí an son agus deisir cúil agus Ceannais mar Caibhland ní pass tucha ag deire beidir bhfuil oscailtíí an son ag nGall an countson imethe well níl is a gaing an son níl aon bhrát imethe náirt an son tá ag deire tá sé imethe Tháirn trasnán ach Marley tháinig isteach mar runatí agus brise eile ag Ard Mhacha an son agus beidir bhfuil deis bhfuil tá sí tásan na cúlín a thógant Eve Lavery ag bhí Roisin Rogers a fannach so le gine go duine Naistí Gallagher sean ag Eva Gallagher cúlín agus sin níos fearr ó nGall cúna sé nómanús nGall fiabhsa go cinnte agus Eva Gallagher treis difriíocht a dhéanamh for sí cúlín níos túis go an ceann an son a ríiste scóirháin eile spás a si an son ag Ard Mhacha agus ag Cúige McAnally leis gitóg tá sé sin roéisce scóirma an son an uachtar Gábhlín as a chéile agus an curnan ardas an éireann is